kubahamza ngo akatari k'umwana kariho abebembere mu murimo gwo kushomesa abahingi b'omwana omuri kihunda Sheema n'abahango abaljire omu kigombe ky'abanyankore kofi aba nojango obunubwire bukosa sente za PDM okuboneza omwana gwabo ukoze umwani nugurete sente nyinjo mu mwiha umwani nukuhereza abana banywe mirumu umwani nukuhereza families ya sente zukukirayo umwani nukuhereza ekitinusa abo kwa uwine sente no boyine ekitinusa ekigombe cy'abanyankore kofi ni kimwe ari ebitwire nibigabara abahingi embebo z'omwani abongere kushaba abona binamataka ogakozesaje kandi bahinje omwani simimwe media house kandi nsime na meya Bishweko Moses owikiriza akaba omwe bashomesa abari ku rugo mu coffee industry nsima ba Trust Bank abatitera hitafari abahingi uko bashemeye kwerwaho okufuna kasente kutungura ebyentasiya yabo omwani tubinji batungire sente batakumenya kuza gukora abamwe batandika kuziteka omukuzana za puru baza kunywa marwa abandi bazitumba kazi hatoshanga no wazitungire kare bwanyuma imyaka ebinuza ko numbuza sente ezo ataki naho kuziba aho mwana ogwo gutwabaha mugurebereje murebe ngo tugwagira cya guteganisa kandi ntwenda gukurata twaza omurampara kumwe gukonja kwatiraho abahinji n'abarisa aba batiro kibesere omoreko gwabusha kumwe gukonja kubangura abahinji n'abarisa ogutebekanisibwe government ya Uganda obero kurabera omurampara district konka Uganda itahaye kuza okokwe niyo harabe hariyo na nesente nyingi ya bareke kureba ngo no guzitaka ogura boda omwanya gwo kuguma nitaka okagurana na boda umwe ninga watunga ngaka itaka rikakora kunuya na nakuriyo kakora ki okafunirayo kama hinja mija chikubire kwate chikije chakashwara kaya kwa yaishira boda takushwara ukari chimangurira kwata kashwa akateko mushaka kati itendekero elitorino kubaniryo eline bikwato ebyo muhinji no muri isashimi kuba nayigeraho okugenda kutungora omwanya gwe rabi narebe byabire kwa more kogu dadara wayengera mu value kuko abana bari mbongera mu mbe bari gukora no wagere sente nyamwinji kandi uri kuziha mu kantu kake munonga omweji uriyo kwe ninyenda kumushaba no kumushengereza ngo Rampara Farm Institute ni institute nungi ekwegesa skills ezo zona okurisa na nukwinga kandi economy yitu ya Uganda eri habya agriculture edohinje no burisa okose byoma byakanyabwenge ebishangiro a Rampara Farm Institute ekinacho kigambiroho kachikuru omwana oshemerire kumareto mbyo mikono 1 ebyo mukono neberetera omwana yaba self reliant yaye bisonko umuntu takuza kuronda murumo icya kabiri ebyo mikono tusangira umuntu kwekora nico kintu cyonka omu Uganda omunsi yona ekikoretera umuntu yaraka kufuna sente yaraka kufuna obugiga okukira omuntu obakozesa aba TV West ndisenyomo Gideon na Sheikh Abdul Latif